استديوی مامۆستا هەژار ئەحمەد میوانێمەیە مامۆستا دەمباش دەمباش سەرسەرا سەرچاوە دەماتە و بینەرێ ئارکێ تەڤە خۆش بێ ناوێ من مامۆستا هەژار ڕەمەزان عەلی نە هەژار ئەحمەد سەرچاوە مامۆستا ئەس سپاسیاوت کم قبولکردنا vê میهوانداریê بەڵێ مامۆستا بەڵێ ئیرۆن شاندێک ji partiya we seredana Herêma Kurdistanê dike ev seredan mebestawê çi ye؟ بەڵێ پێشی دە ئەس خوازم چەند گوتنێکی بێژم پێشی ئەز سپاسیا وە بکەم ji بۆی میهوانداریya ماگووە قبول کریە یا دیژی ئەس پیرۆزباهیکێ ددمە خەلکێ me کۆبانê bi serkeftina hêzên Kurdî xilaskina milletê Kurd û Herêma Kobanê ji destê rêxistina Daişî û ez bihêvî me bi yekîtiya hêzên Kurdî tev de wilo berdewam bibe de ji boî dirojên bêda Kurdistan tev de serbixwe bibe û bimêne milkê milletê xwe spasîk taybet ji berlemanê Kurdistanê ra bi şiyandina hêzên pêşmerga ji bo alîkariya hêzên Kurdî yê li Kobanê şer dikin. Belê. Hatina me ya Kurdistana Başûr piştî li darxistina civata me ya ferah di nih û dihê heyvayekê de 2015 me kar û barê hevalê xwe ê di hundir de ê rêxistinî û bi hemû renga pêk anî û berdewam kir pey wêre me xwest em herin hevalê xwe li ji derve jî çi li Kurdistanê çi li Tirkî çi li Ewropa çi li Libnanê em wa bicih bikin û rêxistina wa jî berdewam bê de ji bo karê me berdewam bê di xizmeta rêbaz û tozika hundir ya Partiya me Yekîtiya Demokrat ya got xweyê wê yekemîn di dîrokê de rehmetiyê İsmaîl Umar bavê şiyar. Belê sedema cudabûna we ji partî em bêjin wek bêjin şeqbûna we ji Partiya El-Wehdê çi ye؟ Em nabînin şeq bûwe û me nedîtiye got cidabûne jî belê em dibînin berdewamiya istimrara li ser navê partiyê û li ser rêbaza partiyê û tozika hundir wek heval em tev dibînin. Lê sedemên got hevalên me yê dî nexasim sekretêrê me derketina wî ji bernamicê siyasî û tozika hundir ya partiya me. Berî wê ez dixwazim tiştekî bêjim ji bînenara. Ez bêjim ev dinya tê guhertin rojane. Xelkê cîhanê tev de li ber vê guhertinê ne û pêre ne û li gorî wê ne xwe ava dikin. Di guhertinê de ti cih çi rijên bin çi eşxas bin jiyên diktatör û istibdadê re namînî. Gotina yek serokî an yek şexsî îro ne dema wê ye. Dem dema şîrîkatiyê ye, dema teaddudiyê ye, dema lêvegerê li hevdû de ji bo em karibin vê qûnaxê derbas bikin qûnaxa giring ya got derfeta zêrîn ji milletê me re hatiye em belkî jê re tiştkî biçespênin û ekî demê biçespênin bi kar û xebata xwe. Mixabin partiya me Partiya Yekîtiya Demokrat ya Kurd li Sûriyê Yekîtî ew partiya cihgirtî li her derê li her herêmên Kurdî û li ji derve jî partiyek xwedî rolg bû, xwedî deng bû, xwedî biryar bû, xwedî kar û xebat bû, xwedî herî kewadirên pêşketî yê di nav Kurdên Sûriyê de bû. Ew ê partiyê xwendina wê ji merhelê re belkî berî her kesî bû. Heno herêma me li ber guhertinekê ye xwendina partiya me jê re wê guhertin çê bibin. Ji wilo vê partiyê karên emelî kirin ê aştiyana çil hundir û çil ji derve.
دەما ڕژێم لەسەر ئەو جاخوا پارتیە خۆ پێشندان دەکردن نێزیکی 300 ساڵ حەبس دانین. بله ما مستعم براستی دم گلک مراتونه ام وگرن مجاره خوا تکلیه و به پارتی گونجه جدا بین یانجه وقت بنافکری تکلیه و انها پیره چاوانا تکلیه ما به هر پارتی را ایرو روش هنه و پارتی دی رجی این حوالی ما دیسا امواد بینن حوالی خوا اموانا بینن غيري ولو أموانا بينن هوالي منا دستي ما جوارا دريش كريا ودستي ما جوارا دريش كريبو جبوي وقراندنا بارتي لسرسكاوية أساسي ياغو برياري مؤتمري ما وبرنامجي ما سياسي تيدهاتي شاسباندن. بله نهاون پارتی کن ونجی ناوی و الوحدیه تکلیه و بانجمن رچاوانه بتبدا میرچاوانه دستی ما درشکریش هر پارتیان را اینگو خدمت کردایتی بکن و شریکاتی حقیقی قبول بکن دوری استفراده اش کسی انجمن ام بشک انجمن اجتماعی کردینا انجمن لجمع لوگرا کردیا بریجی بری دهه سالان بریارا مبوب آواکرنا لوگرا کردی وک بریارا ما دوی دما هانه دا پیک هات براستی در فتک زیرین بو اموی انجمنه دبینن عنوانک ام پیکار بکن و ام خوش مؤسسین وینا دبینن و گو ام تیدا بردوان بکن دجبوي دوزا كردي ام بجه بكن دوي ولاتي ده. بله لوگرا سياسيين ها هي هالوستاواج لوگرا سياسي تشين ها. لوگرا سياسي ام قال كيف خوشن و بيسر بلندن جو بجه ببيل جوري بايمانا لسر لفهاتن. الجوري بايمانا دهوكي هجر ام ايرو روج ند لوگرا دجيبن روجي ورن ازبهورم وك توجه ما وك نرينا ما أمي شريك بن لإيرو كي تدبي أو تمثيلا متكي وكي يكيتيا كردايا وهاول ندا ونفجرن بشتي دركرنا بارتي لكو أم فجرن لفجر السياسي لفجر السياسي ما أم نكارن لفجرن أم هك بكمل لفجر السياسي دد في بيشي أم انجمني دبن سهي هاي فادوزدها منامك دايا سروكاتيا انجمني جو ام بردوام بكن كاري خواد انجمني دا بنونر نينو هنجي جو ام تفلي ما بردوامي كرد انجمني دا امي كاربن باريكاريا هوالا عن بلفكرني بهوالا را دلي وغرا سياسي دا كار بكن لي ايرو هوالي تيدا اوجي تمثيلا مدكن نونري منشي انها قالك مجار لروجافي هنا ماموستا ونوك بارتيج دروي انجمني وني تشكاري بكن جبو فان تشتي قول روج اباتشي دبن بس ايضا تشتي جو بيادي دكا وك بارتينج دروي انجمني بلي ام بهورن بكاري هفبش وام جي خود بينن بشك انجمني چلو مخدي بشك جي سوري بشك اوبوزيسيونا سوري اوبوزيسيونا ما كردايتيرا او انجمنا ما بريارا انجمني وشركاتيا مش برياريرا او بيوي كارما هامبري تشتيدبن بله اندامي سركرداتيا بارتيا الوحده السوري ما مستهجار علي الاستوديو ميفاني مبوي قالك سباس قالك سباس